Ngani zawethu niyaphila. Sothini mawukuthi lento yasingena umculo noma ungasebenzeli kuyidlozi ngeke kuphikisane nedlozi kodwa kushuthi sangenwa idlozi elibi kethina Nkosi yami. Wesispenda kuphela nje. Kodwa sothini uthando nothando. Kwesikhathi bathi la khona uthando nendlela ikhona soke sibone solongo sisaphila nje. Ngizokhipha i-EP ngani zawethu ngicabanga ukuthi abakholelwa kimi nabafisayo nje ukungeseka noma bengakholelwa kimi ikakhulu emculweni wami. Ngizokhipha i-EP kodwa ngizoqala ngikhiphe isingle special songs nje isihloko sawo sithi ama-gay special songs isingle yakhona isihloko sithi ama-gay siyozwa ukuthi kuthiwani kuma-gay. Ungaphathi kabi uma uyi-gay ucabanga ukuthi ngiyakwethuka khululeka yakho le ngoma Sanibona siyanibingelela Indofast Futhi TV le ivideo ubaba umlethwa Majola niyazi ukuthi ukwenza ke i-podcast ezikabhoqo World Studio lapha thinta khona amagama amaningi ewathinta kahle ebaveza kahle abaculi bakithi kuyasenza kahle khona kamnandi wabeka lapha beka khona ukuthi yena kunezinto nje eziningi ezenzakalayo kumaskandi ezinye ke wayixeka ngendlela yakhayo lapho into yafika yaxeka khona isikhathi esexaka nje ukhuzane nje kabi base bebona ke baba kaBlue ukuthi khona indaba kunenhlese yomona angeke singakuvezike lokho ngoba bonke abantu abathanda ukuzophakamisa imisebenzi yabo bathanda ukuthi yena begconeke ukhuzana asikho ke lapho bamajola uzenzela ivideo ngiyacabanga bamajola naye understandile ukuthi into ka social media ungayithathi serious uzenzela content naye uthi ke uzokhipha i-EP enye yeyingoma noma isihloko uzothi ama-gay kodwa ke nina lindelani lo EP leyo akazi naye ukuthi ke izobe eculethini kwamanje kodwa khona yes usho njalo abantu bayithatha nge-chest ke le nto leyo bamdelela kubaba ngazi bamdelelani ubaba ningasamdeleli umuntu omdala emdala umuntu unefamily yabo sihlonipheni phela ingane zakwethu singaphumi esandleni umuntu mayaphaphazile kodwa singaphumi esandleni inhlonipho isabalekile kube nabantu abakhomentileke ngaphansi kwevideo yakhe yena kuba Majola beveza ke ama-comment ke athize nawo ke angekho mnandi ke sazi noma badina ukuthi uthi isihloko se-EP sizothi ama-gay noma babona ukuthi uyabhoka angazi kwenzakaleni kodwa khona ziba khona nje izinkulumo abayivezile abantu so kunama-comment kambalwa ke esizowabheka ke ukuthi na abantu ke bakhuluma wathini. Eyokuqala nje uthi ulwandle sinakho ndima uthi ukugile manje baba namazinyo egolide emlonyeni uzowakhipha nini sothini ke kodwa omkhulu beyinsuku zokugcina wathi maza promote umculo wakho baba lento ezinkulumo ezakhayo ngeke kusebenze umasheshe ayana uthi kodwa mhlonishwa wena ngoba wocula nomlungu nje uqada so namanje awunamali yabhlungu into because wena bewuhambela amazwe ase-Europe phecelezi phesheya kwezilwandle but imali dololo ama-comment kangazi ukuthi abuyaphi nanokuthi imotivation yawo yini ngokuthi nje uthe uzocula ngalento acula ngayo abantu bafowethu sebehlale be-sensitive noma yimi engisele ngingazi ukuthi kanjani so basho kanjalo ke manje lento izinkulumo ezakhayo bayakwenza nje bonke abantu laphana bezi content yabo nanguma sikane chule jabula uthi ingoma yephara elingazi lutho udoti loyo madoda umbilaphi yeshende kabi khanye uthi anoxupha phela amazinyo okudla umbila kwanzima mletho umculo kumnandi fanele uyekele lento yokungcofa amagama abaculi ugigiyele ziculele nje wenze kuzolunga uzoqasha uthengele nomculo ngokusho njalo ke lapha usibonela basethini umnini post uthi i-right land owayenza mkhulu ukuthi ukhuluma ukhuzana umtshengiseni wawuyoduma nini nje wawungeke waziwe ndawo buka nje siya comment khona ke inhloso yayikhona lapha and futhi wenza sure ukuthi
akakhulumi kahle, khuluma ngokugxeka so that nizocasuka-ke. Shuthi abanye abantu khona abakwaziyo-ke ngaphandle kwale comment ayenza ngoKhuzani, kodwa wabuye wazoxolisa wazehlisa. Vele nje wayibhedile vele naye, wayibhedile. And lento abacula bayiyeke ukuthi njalo uma besuthu ubhontshisi nofish bebuye bezodelela lapho Khuzani benwayisini ngegama laKhuzani. Lento isiyadina, isiyanyanyisa vele. Angeke futhi sibayeke silokho sibakhumbuza ukuthi niyadina webacula kwenikhuleni noma senibadala ninehluthu ninamagolide anikhuli. Leyo nto levele iyabheda, kodwa-ke asazi ukuthi yena iyozala nhloboni. Nisalahle sodwa bona okuzayo besibheka yona kwividiyo kapha bomletho amatshola.